Yego reka ngusuhuze nkwifuriza kugira ibihe byiza ukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi ngo ikaze wewe wamaze gukanda kuri subscribe ubwo nawe niba utarayikandaho rero ukaba uri kureba iki kiganiro urareba munsi y'ino video hanyuma ukanda wanditse ijambo subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi wa none munyemere n'ubundi tugaruke kuri za nkuru ziba zagiye zivugwa ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye aho dukomeza kugenda n'ubundi tuziganiraho byinshi bigiye bitandukanye. Uyu munsi none tukaba twerekeje mu gihugu cya Uganda aho impaka nyinshi zatangiye kuzamuka kwibazwaho na benshi, aho uwitwa Bobi Wine cyangwa se uwitwa Robert Chaguranyi Sentamu uzwi nka Bobi Wine, uyu nguyu yatangiye kuba yavuga ko aziyamamaza umwaka utaha wa 2026 naba adafunzwe cyangwa se ari muzima ko azatanga kandidatire yiwe. Iyo niyo nkuru rero tugarutseho uyu munsi wa none. Ngira ngo murabizi ko uyu Bobi Wine ari umuntu wakomeje kugenda agarukwaho cyane hariya muri Uganda ndetse no mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye by'umwihariko ibikorera muri Afrika, aho uyu umuhanzi cyangwa se uyu munyapolitike dore ko byose abifatanya haba ubuhanzi ndetse no kugira politike no gukurikirana bya politike. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu batavugwa rumwe n'ubutegetsi bwa Museveni. Umuhanzi akaba n'umunyapolitike Robert Chaguranyi Sentamu uzwi nka Bobi Wine, uyu akaba ari umwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu akaba avuga ko azatanga kandidatire ye mu matora ateganyijwe mu mwaka utaha wa 2026. Bobi Wine uyobora ishyaka rya NUP avuga ko mu gihe azaba akiriho cyangwa adafunzwe nta kabuza azahangana na Perezida Museveni, ni mu gihe uyu mukuru w'igihugu we ataratangaza niba we aziyamamaza kuba perezida nanone. Mu kiganiro yagiranye n'ikinyamakuru The Guardian yavuze ko mu matora ataha batazayaharira General Museveni gusa ahubwo ko agomba guhangana nawe. Uyu Bobi Wine yagize ati ntidushobora guharira amatora General Museveni gusa. Yavuze ko bitewe nuko muri Uganda abaturage bagera kuri 80% bari munsi y'imyaka 35 bimworohereza kuba bamugirira ikizere nk'umuntu uharanira impinduka. Yagize ati ntekereza ko ntazafunga umunwa ari nabyo bizamesha guhangana n'ubutegetsi buriho. Mu matora aheruka mu mwaka wa 2021 nabwo Bobi Wine yatanze kandidatire ye ntibyamuhira kuko ibarura ry'amajwi ryagaragaje ko yagize amajwi 647,146 ubwo ubishyize ku ijanisha bigahura na 27.39%. Mu gihe Perezida Museveni bari bahanganye we yagize amajwi 1,536,205 wabishyira ku ijanisha bigahura na 65.02%. Tuvuye aho ngaho kandi reka n'ubundi dukomereze mu gihugu cya Amerika aho hari abavuga ko batiyumvisha uko nta wigeze aryozwa uburangare mu iraswa rya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko kuraswa kwa Perezida Donald Trump ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza kwaturutse ku burangare, isaba ko ubutaha hazajya habaho ibihano ku bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu igihe bakoze amakosa nk'aya ngaya. Ni icyemezo gikubiye muri raporo komisiyo ishinzwe umutekano n'ibikorwa bya guverinoma muri Sena yashyize hanze ku cyumweru tariki ya 13 Nyakanga umwaka w'2025. Iyi raporo ya page 31 ikubiyemo isesengura ryakozwe n'iyi komisiyo kwiraswa rya Perezida Donald Trump ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza ibuteri muri Pennsylvania kuwa 13 Nyakanga umwaka w'2024.
Abagize iyi komisiyo muri Sena banenze cyane imyitwarire y'abagize urwego rushinzwe kurinda abayobozi bakomeye muri Amerika ruzwi nka Secret Services. Bavuze ko ku munsi Perezida Donald Trump araswa, abagize uru rwego batahanye amakuru neza babizi ko azaraswa, ndetse yimwa umubare munini w'abamurinda nk'uko byari byasabwe. Abangaba kandi bakomeje bavuga ko bitumvikana uburyo nta muntu n'umwe wirukanywe azira iri kosa, aho bageze bati mu gihe cy'iminota hafi 45 umuntu w'imyaka 20 ufite intwaro yabashije guca mu rihumye urwego rwa mbere mu gihugu mu zishinzwe umutekano, ariko akaba nta muntu n'umwe wigeze yirukanwa. Kwa 13 Nyakanga umwaka w'2024 nibwo Thomas Martel Crooks, uyu akaba ari umuhungu w'imyaka 20, ubwo yagerageje kwivugana Perezida Donald Trump, ubwo ni Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kubw'amahirwe Perezida Donald Trump ararusimbuka kuko isasu ryamunyuze ku gutwi gusa. Uyu musore wacuze uyu mugambi yahise yivuganwa n'abagize inzego z'umutekano, ariko banengwa ko ntacyo bakoze ngo bakumire iki gitero. Ngira ngo rero mwabyumvise cyane, ni inkuru ebyiri mbagejejeho. Iyo witwa Bobi Wine avuga ko umwaka utaha 2026 azatanga kandidatire, ndetse ko kuba perezida bitari bikwiye gusa guharirwa General Museveni, uyu n'ubundi umaze igihe kinini ayobora Uganda. Ariko uyu munsi none Bobi Wine uzwi nk'umunyapolitike cyangwa se umuhanzi, ngira ngo murabizi ko yaririmbye indirimbo nyinshi, harimo iyitwa Chiwani. Iyi ngiyi irazwi cyane n'abantu bakurikira imyidagaduro. Uyu Bobi Wine rero akaba yavuze ko agiye kongera gutanga kandidatire igihe azaba adafunzwe kandi akazaba ari muzima, ko aziyamamaza kubera ko urubyiruko runini akenshi ruba rumushyigikiye. Hanyuma rero twavuye aho ngaho n'ubundi twerekeza muri Amerika, aho Perezida Donald Trump ubwo yaragiye kuraswa mu mwaka w'2024, aho Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika inenga ivuga ko nta wigeze akurikiranwa mu bagomba kumurindira umutekano. Nimunyemere rero ngane ku musozo, reka twongere duhurire n'ubundi mu zindi nkuru zikurikira. Ndagushimiye cyane.